Rhyme and Reason Project YouTube channel kan lo lom le feka chau Fianrial Fakna hun kan lo theng le ta e ole tun truma hian hei kan bula kan chanchin thamei cher ding le via mission director pani te aron thu theidona city Ramnunmawii le Reuben ten nia anni hi tun truma Fianrial Fakna hun min man puitu turte anni le city self introduction kan nei pasata la thain ka ria city hian an nei pasapot se coming to city Ramnunmawii ni a champhai ran tlang khwa kan omatu na hian Delhi a Greater Noida a Lloyd Law College a LLB second year ka zir me ni coming to Reuben la lompuya ania lungle serkona kan oma MSc B.Ed ka zo vea tuna chuanin na het kalani hri lo ani kan mission directors te hiron thutpui hi ka du shima Fianrial Fakna hian an mani hi belchian dol lutuk an nia he kan han thok kho taka CT te Reuben te nen hian belchian tlak tak hin ni mai chu ron pho cho hi ka du ni tun tuma hian an ni hian eng kim hi an boi pui thina chanchin ramei cher ding le vei khan boi pui ngai zong a phena lo boi pui tur om piang kha an ni hian an lo boi pui thin ani ti chuanin kanin kom tak main chanchin ramei cher ding le vei episode 1 le episode 2 kan tita kan nei to in hudan Reuben kan zot ma satyang engei hudan rim ole umam episode masaber khan soi potela abultran na te ni diktak chuan ti top mela enge mipuin engtin nge anlo ngai don engtin nge mipuin an riek don a hloting don lo em ti kha azamom fe du lu tu gani chu chanchu min an lo hlut vak lo menga ti te kha ngai tu na om veta poimo boxia program mi chu ti khanin phu tak boxi zamru tak boxi chung khanin kan han thira maro chu kha pathin zara mi te thinlunga pathin in thu soi niang an lo ngai poimo response te po kan lo mu thlia alo mum ka ti khop mai okay po Reuben na soyang khan atira khanin phur taksi khan ka oma mase episode 1 our response kan han boy pejang khanin pathia ni na atho jale mi te ruwa nge chanchin thangai poimo na kha kanin phangpa kin law na sa ni ti ha ka muwa kema tak pon ka hlok pui kan mission directors te pani hi chuan om tak ania he chanchin thamei cher ding le ve a po hian ronin volunteer ngat khania rong kan bol ho te hi kan lom ema tin ami mal tak po hian hei kan soidua city Ramnunmawii hi covid thuar lai tak khanin ZMC a nu upato tak mai kumsom ko le pathum en kol tura in volunteer ngat khania ain pek na poi ro pui kan ti khop maya tu na kan han thok ho te poi kan lom ema chen khat chon kan hriat ka ring tin Reuben la hi he rong bol na lama te po atui cho ema transformation worship a hianin anar kai tu te zinga mi ni in tin music lam hi tui ema la te po pathian la tha tak te po he han phua chhota kan lom tak zet rong kan bol ho hi kan lom ani tun truma po hianin an ma ni kal tlang hian pathian khongai na le pathian mal som na kan dong ti ka ring tak zet ani Rhyme and Reason chanchin thamei cher ding le ve kan soi jok toin thlir dan chung chang apo aro pui kan ti ho tlang ani alom om tak zeta ti hian engtin nge aphena eng na ber nge in lo ti kha khoi takin min han shil fia sakte engtin nge in lo boy pui dan kha kalome huma nia abultanan kan non sei potanga tikhanin Google form khan masabera form kharon lut khom tani helama mecher dinglam hum tu kan ti missionary te khanin form an lo samita helama velama tikhanin missionary support tu te sum faimo trong traina mangemo support du te ron lut bok ta tikhanin response kha aron lubel verang ta kha aling ka khan valu ve enveja khangai ta tikhanin kan lo lakhom zela an ming an contact number kan lo list chu ka tikhan serial number kan pe entin nge poisa an support dan tur monthly nge year one time grant nge engzar nge ti te kha thiang khan kan han zik fel pata ti chuanin
WhatsApp group te kan sim le ni chu ti khanin antirnanin kan episode masabera po Joanne te city party te pichung te ten lo omta city party tan WhatsApp group fran kan sima Joanne tan WhatsApp group fran tia party tan WhatsApp group fran kan sim ta ti khanin velom pangtanga support tu zong zong ten sum fai emo tong trai mangalo support tu te khanin an missionary support te anwa contact thei kha kan du ta chunin ni abaka chu city khan lo soise chunin pakhat kalo soile lok du chu poisa kha ti khanin bank account na khanin kan missionary te bank account kan vadil ta anin milo peta chun supporter te hena kan vashil le chong thin ta chu rhyme and reason project kuta emo kan kuta khan engma poisa kha aron ko lova direct ta khan kan missionary te hena poisa kala pakhat ma ha kan lo put peng lova tin kan missionary te po khan in poisan lo don khan hey chu ti za chu min hena tang in poisa ka lo mu e te an dian lo report ve thin ta kha atlang lo na ni soi lo tam takala ne yang city khan min lo seizong se thang e WhatsApp group kan siam hi rin ai takin na changkaya kanin phakba kin na changkaya khata khanin kan group siama khan kan missionary an support tur te khanin chongchai pu yan ngai na kha felfai takin an ron jak chhuak china tin an rong bol na anong bol na hun ma le nge video te thalak te po khat khan an ron post china ti khan an ma ni support tu te le kan missionary te in kara po rong bol ho na cha tak kan nei thei pha in ka sha o kha ni thalak han mu khanin adang verio mai ni ral khat atanga o han soi top ai kha chon thalak te poron dale zau zau thina khanin connection kha ti thale zol ani chu ole tuna chanin nang ma ni lampanga hianin han lu thuk deuh hlek taila train ka hria ni china te po a mei cher lampang kha chikan sei na satwa city tu na hianin enge rong bol na ko shal lama hian enge ni kha enge rong bol gi chel kha Delhi Mizo Presbyterian Goshen no Pangsan School hian primary zirtir tu in ko me ka chuan KGP Evangelical Subcommittee hian committee member kanin bokan ani tak chu ti chuanin LLB ila practice lawa ma sei zir chome kania Greater Noida te phei chu hei a hlade hlekta Delhi tangpon chutiang chuni ta tin in zirlai apo LLB te chu kan ria hun pek na satve tak ngai khania khatiang zong zong khan hun in siam ram hi harem pathian zara ka rongbol na hianin ka zir na hi atibai lem lawa Sunday ya va inkhom le committee ya changa committee kha ani de mei ka zir ka rongbol na chu khanga khanin extra de hlaken zir na hi ikal pui shim shimem nangwa hian irong bolna entina committee te polo thailowin zirna thil engmo te samo poimo tak omlai pon committee thei tin inrin ni zana piang in Sunday school training te polo thei mo online ma ni se engmo kha en chop vezel ni khata khan extra time hi petrinem lo thei lawa achan chu pathian rong kan bol du ni chan ti khan kan hun pa ngai ang tur kha a hek nge nga ya khata khan kan hun pa ngai a hek zat ang khan no kha le kha ka du china hi enge test kan nei ang te kha chuanin khatyang rong bol na ne na alo in bakai ple ni chuanin rong bol na ang kha ka ti zo nuwa hi khatyang ang hun tur ang kha kazir extra time ang khan kazir le tam he shin ta khatiang khan ti le chawzel ta khalai kha poimo khop meya hey ke 3p in man chung chang ate 3kp ate poniang khatiang khan ko san thalai pol sang ate po zirna le hanin man te po hi akal tikop thei hin thina chuti ro chan tikop thei mi lo tikop thei mi lo te ponom thina amaro chu tikop du hi chonin tlema extra de leka hunan pek te po ngai thina tuna city ron seng de lekhanin i chan Reuben lama kal lok taila Reuben hi hey MSc is auto ta tiro tuna hian in zirtir tu te po khani i thok de zok khan ka shia rong bol na chungchang a tho khan ka zo du che achan chu in transformation worship hi engem hun engem chana kalve to I rong bol na hi ati boy thinem nia lo transformation worship a hianin ni ka theiang tokin ka telve a chunin nikum khanin B.Ed ka train le lo ka kema po zirlai zo hlim thokania ni damte kan chunin pathin in remati chuna dangte po kan ti zum lenga maro chu transformation worship hi shimshimin hei full time ministry lutuk angani lem lo ni chu project ang deuh hlek ang hi kan ni ta tin ke mani shim pon program nga le lutuk po hi
a thaber lo nga te kan ti ve ta chu chu mong cha nga han kal te kha tha kan ti ta chun ke ma hi ina kanu nen kan omani ve ma ya chun ku member kan se va in pahni lai kan nia kan tam lowa chuwang chunin in dei lo te po ana ve thin lutuk tho ta ma se city po kha kha ti khani na thei top in na lo ti ta karil ro lo om dei chu ni enge i hemi chu ahman e mei i ahman boka pathini na hmangani ati han sei turom vaki ka hrelo mi po hi ti meyang an hman lo chung chunga an thei top kan ti vena lai zona kha pathin hin min lo hrit puin alo ma som thin zok ti hi i karin vedana ni e chuan ti hian kan zo tu a city hi hrim hrimin city hi kan thiat angin kha chin pon ka sei thuak to a ZMC lama khan covid lai khan in volunteer khan ta volunteer hi or reng ka sia hei Reuben reason at po ron in volunteer chho de pop maya lo mom khop mai khata khan ingi khalai khan i testimony engtin nge khalai kha inin chardan lai kha atoi zongin soi don taila nikum April khanin kum thatir lama ni soma khan covid ka positive chuan ka chwa don tlaya besiu pia khan min da ta ka chwa don tlaya ka pi kha arun lu ta achanjin ka shat khanin ka zukal ta ngala ti khanin ka pi ka mu khanin hi enge ka rongbol na turani ai covid ka kai chan but ai khanin ka ngai ta pani chu chuanin achan chu covid ka kai ti ka shat te khanin covid hi ka hlok pui berang ti in hei tak sa le tharau lam ri ru lama te ponyang ka ri ru ka siama ti khanin kita kom chungin ka hlok pui em thawa tharawa po ma se khatya ka pi ka mu khanin covid ka kai chan dik tak khak hei ka mu ta nia ka ngaya ti khanin aba ka ama alo hei chan pui ngai mo mani in sa sing thei lo yan lo ni nen khanin ti khanin enge rong bol na ngain ti khan ka in volunteer tan engtiar ingen omdun ZMC ya kan suk thanga la ni som pali kan ommat ni som pali nuwa kan chwa aming isoi thei me em kha o pilal siami anya ta han lamani pilal siami tan hen volunteer chho khani ni som pali ZMC en oma te chuan tun hu thang hen ni le in la in BIM ama o in bia ekar hei ni tin hi chu kalau hei hun ka hun nen hala lo in min dik lawa in line be zau zau ni mo heta hianin enge pathianin nangma hian thu soidan kha khalai kha kawan se chak toi te pon o hei kha tyang bo ruak le zong zong le hei ka hun kal to de khan ngai to hian hi pathian hi aro pui ka tia chan chu enge kha tyang ang hun lai zong zong pu a tun thlenga ka ri ruwa om reng chu pathian ro pui ja enge pathian ro rel nan to ya om kan ni sia hi karirua thar china sovereignty of god e pathian nal ber na hnoya chuan engkim hi a fel fai veka hi pathian in nga hi alo hima alo thawan thak ber ni ti hi ka shawa pathian thil ti theinai mun sa em ko ria city po big takin alom om tak zet ni ti chuan Reuben a zo na kan zo bel du lok cha chu hei pathian siam tharna chang chawa teng hian music lama hian itui chho em boka nikum lama te point Christmas thla phua te na siam te nal deuh me kha kan lo ngai tha ka ting khan alom om tak zet zeta tin worship lama te po main lan na sabokta heta hian kan zo du chu engwangin nge pathian fakhin nuam iti na chan em point pahni milo hri them o nia pathian fakhi han seidon chun worship hi kan nu na hianin thil kan worship tho ni chu kan du emo kan du lo emo enge i kan hriamo kan hrelo emo thil worship kan nei tho i kan thil worship ka celebrity po ni theita i mani le mani po kan worship theita sum le pai po kan worship theya i fame po kan worship theya worship kan nei tho a chu i worship tho a khatinga thil dang worship ai chunin min siam tu nge mai pathian nge mai worship akha enge i worship tur dik tak kan worship nin ka hria chuanin i pakhat le chuanin apoina kan lu thawang chumo tin mihring hin du thlan theina kan neya i
thil o po theina kan neya nar theina kan nei boka thil sul ti theina kan neya thil tha ti theina kan nei boka chu kan du thlan na mang nge hianin tu ma hin pathini min nor lui lo ta chu kan du thlan na mang khanin engpo kan ti theya kan du thlan na kha kan thazong kan mang the thalo zongin khami kan du thlan na film vek mang khanin pathian fakhi hei free will exercise na thata kanin ka hriatin pathian hin ka ti me thin ta du se chunin robot angin min program don ta ang se ama fak nge tur lo the lo fak thei tur angin kha ma se moina kha om don lo khata khan chu pathian pon ke mani mi ma ten hi amma ke mani du thu nge ya kan fakhi duin ka hria ta chu free will exercise na thatak ning ka hria no awan tra em point pani thalatuk aron phora Reuben a khanin thakop me Reuben a ti chuanin hei zo na dangkan nei le chu nang mani a po in pani ve in Bible chang du ber hi min shil them Oka Bible chang du ber hi Psalm number sumsari pathum na chang som ni paryat iya tani ro zong pathian lai hi chani ti a ka du ber ani le chu itan enge atang kai dana ka min lo share zok them o pathian hi ka the ang to kin lo lai la lang chuanin tuna han engdin huna nge ka din nang ti hi ka in swang to angam lawa pathian nai bang hianin tuna ka din hun angte mi aya chung ni law ma se tu voina ka din huna ka din ringot te po hi pathian nai a chat sia ti chang tu nin ka sha khata khanin adi khop mai tuna te po ni ta ka chuanin o Delhi atangin LLB o tin hin zir chho theya pathian tri man kha om ta ni lo se chuan omidang pon an the vek thonga pathian tri le pathian shalo te pon ni thina amaro chu kha pathian hriat na tanga ni ta tak khan anung na lai bi kom ta ni kan thin lunga khan si ti ron seng khanin nung hi om ta pathian tri man a om phota adota khap tri na atang khan a thlen chin na tangin midang in mal som na an lo donga rhyme and reason project pon mal som na lo donga chu tiam bokin ni china kan soi alawin volunteer na pakhat te po kha khalai kha apoi mo na ni training ka hri a midang te pon an zir ve tho an kal ve tho an ti ve tho kan ti la khan an nung lai takhi he poi mo kho mai he pathian nai that zia te pon in ka hri lo mom kho mai Reuben kan zol ve hal lo teng che Bible chang du ber tunlai ka Bible chang du ber ti sam za som thum pakona chang som ni pathum le chang som ni pali hi ni umam kalo chiu chukluk thengam yes pathian ngun takin mi en chukla ka thinlung hi hriang che mi fiala ka ngai tu na te hi hriang che tin keima hian su na kong reng nge lo en la chatun konga chuan mi hruayang che ti ani hei pathian ni engtin ma kan tlan chi san the chung lo ta min mu tho min hrevek chu wang chu min hrevek ta sa chu khalal pa min on x-ray to pro han ti to pil hanin pe top mela hi chu keima alanga chuwang chunin khami chang khatuna hin ka du ani alo mom khop mai de chen Reuben a khanin ka zo tlang hal du chu music tuita sa la du khainga don la tuka amaro chu tun la bi ka hen enge nang maril rule pathian hla idu deuh ta min share hal lo them nia kang ha lutuk zoka ma se pani kalo so yang pathum tal ama sabbera chuan ka soi lo thinga lowa rimoi ro puiber upa sil zarmoi hla pho khani a pensiten thim takin sa amaru tite pon family worship an sata abik takin achang to ber ringmi thim na fin na zong te neila choi moina le ro puina zong te nang choi moina na dal the engdang ka thlang lo nang fak the che hi ka du ber ti lai kha ka du lu tuk ta chun tinglai kha tlem ka lo share ber lokanga family worship tu lai kha ni a hla kan zira bazar moi te na maruti lo pheya ti chunin tikhanin gem room a khanin kan han zira zan khat chu hun po atlem to ta hun paina vak man khom to lo ni chu kan han zir ta ma se athunon kan han sazo marutin chang thumna tuna ka chang ron sei kha an ron sa kha katum lo deuh hianin enge kaper hlei thei to lo ni chu keima kha chunin kakun topa in sum chara kama Stacy te hlimpui te hon thu pa pajamoi te fa te ho kazak ve box si emotional vak du lo chi hi kan yemo ke chu ma se khami jang kha chu ka theingang lo wa khami
athunan le achang to ber kan min ne lu he min ron te ka soyang min era la kan mai chu bang chunin trap satli po hi ni lo ka trap da hum ho mani chu ka zak na no ang reng lu tu ka tun thleng hianin sei chu po hin ma se khamini tang khanin rimoi ro pi ber hi ka du ta em ta chun family worship tu ataka khanin ka insum char char boka ka insum hlo tinga ma se family worship tria khanin solo zo to pa worship la sakna khanin hlim hlimi khanin athuna na tang khana ron la a ka per hlei thei lo khami hla pu pui kha family worship tria pe ka per lo tu an rungata kan keyboardist Nelson pe kha chu mang ang lu tu ga acoustic guitar khana li deuh lak tur khani sia ka per thei box lo ke ka thut lat box sia in mai hup deuh ta box sia Nelson mang ang lu tu keyboard tum pai na ron hoi ti na ron hoi thin guitar ri thei box lo khang vel khani mo chu bang chung rimoi ro pi ber hi ka du em ma chun la pakhat tal te la phalem ma phal tuk oh I sapla ania I just came to talk with you Lord ti ania sheri is tar sakania hela hi karil ru ha pi ha changa piang te ka down changa piang te ka ngai thak thin ani ni chu chun aphu tu chu pi do ti rembo ti ni ta athi to ta rimoi khovel gospel music a chunin alien em ma enge kumsom pahni mi anin isu kristala le chandam tu apoma apa zurui mi ania anin chunga bharsan simrenga apa in chun afanu piang tharakha zai thiam ni ta du tirambo chu bokina darungot po sang hile ti phu ta chunin kumsom pahni me chno pangani lai khanin apa zurui khanin apiang tharakha adu lowani chu achan bera chunin pi du tirambo khan chu no pang kumsom pahni mi khanin apian thar khan pathian hla pathian fakna hla chu saturina intiama pathian fakna hla lo chu sadu lo ta chu apa kha ngai dan ani lo ni chu zurui mi kha apa khan ani na train na chuaka ti chun mi chno pang kumsom pahni mi chuanin chungte bel tur nei lo omna tur in muma nei lo khanin kholai awak ro lai ani chu tin kumsom paruk mi ani in abeidong tukin pasala nei ringot under age salani kumsom parit em bolating lo pasala nei ni chan khachu bel tur nei book silo enge chungkua nei theinan bel tur tu motala nei nan ti khani ta ma se a pasal po chunin a ui re san rang ti khana ti du ta boka a hring nu na khana to join hlim na pakhat ma nei lo ni chu a chanchin kha van duai lu tuk tu ti chung chuan a hla khanin a thunon mizo tongin kalo swemenga lalpa engma dil tu chen karon kallo I just came to talk with you Lord nangma betur me ni karon kalni alati du ta health wealth prosperity kha pathina dilo shrim hriom tak chung po khanin kha aropi ka tilu tuka chu clear to te po khanin gather music YouTube channel a khan omanga sheri Easter I just came to talk with you Lord ti khan omanga hela hi karil ruha changa pianga le ka dawn pianga ka ngai thak thin ania chun Christian labu a hianin ato berna number zani sunga panga na hi ka du ber ka ti ve thin ta o isu min kalpel su ti khami malina pathian isu som na khania chu apa thum chu kon lo swi mai nga kalo ma du ka chat nia tam lo thei lo wa la pay hi chu nia amara chu kan sai du so ka chu kan mission directors te hi nia ni china karan sai da la khanin an ron ge until ron deliver dan shim ate tinnaran share shim te po lok pui om tak ani ti kha kan sai du loka le city hi kan zot du ani hi music la ma te po hen tu yem ti te po kha kan sai du shim engi hla du ang chi te khang cha po me share te o pathian fakna la hi chu a khut le mun han ka du feka christian labu a hla te hi ka ngai sang boka chan ka hla tu hi tam tak zinga manga ina soithia mila nazaret iswangi kha ti kha anya chan hi pak adang hi kalau soi be nga te po the martins how sak the promise ti te chan Dolly Parton te sak there was Jesus ti te le gather vocal band sak sinner saved by grace kami te ka du le to in la du po cha tian trip teng in la du po cha in pek na po ro pui chu tiang kop chuan ni a lom khop mai ti hian kan soi duan kan zot du chawa kan soi du ka te ka soi nem boka Fianrial hun Fianrial Fakna hun kan mangta Fianrial hun hi tin ngin man thin ti lai kha minan share du le thei ula nia umam Fianrial han ti hianin ashan pa in ni khata dar ti zat mang thin tiang thlap kha systematic takin connection nova chuna hin kanu hi office thin ta
tun lai phe chu ina ke men kom thin ta kanu office de phe chu nin tin san lam hi kameng rea kanu hi mu ma dewa chuanin hla hi gospel worship la hi kangai thadeu ring wat top mai mak in ti jok mai theya earphone ten bluetooth speaker ten chu chepa te hianin thil dang ti pa te hianin tin ka worship pui pa ta chuanin kanu omlo lai hi galu chu than zela kema kom lai hi abik takin zan lama hi chuanin amuto nuanga hian tin kema in kamen pa hianin bible te ka share ve a tin bible commentary lampang le ting lampang hi youtube a katui value tuka ken salu tuk bokta ting chunin systematic taka hun big sei turom lo khanin kative keu thin Reuben hi Silvia ni ka fiam trina a mel mo chan CS Lewis hi mi thalang tivel chu ting ka fiam trina ani hi tuichel khop me Bible study lampang te le thil dang te po hi ama hen em pot khom na sa alom tak zet city Fianrial hun ka mandan hin chu muddo na hianin ka mangtlang puya Bible chang ka chiara tikhan ka meditate tikhan tren chai nen me chanin chumi lawa chanin heita khan me ang ti hianin chu Reuben na se ang leu khanin nge fakna la hi manghan ke po he zai lam hi anwam ka tia hemi manghanin pathian min pol na se em boka hey achang tikhan play tikhan kamai mitsinga ka feel ve wong achang phe chan hey mit tuik la pura ngai thak chang hi ka ngani chu chan chu tiang te sermon te hi okay po ngai thak ka nom ka tia sermon te khan play alom ome hun that tak min pe kan lom tok kan lom khop mai kan sayang khan thir tu ten hey tun chuma te po hen kan na Poland du na shim hi chu kan mission directors te hi pathian ta nain pek nei ro pui kan ti ema tin an mani a hian enge tur hi omani chuting khop chon ani pek na pi lama hian a om ta wangin tun chuma po hin ron thut pui re kan tia ana khopur khop mai amara chakan som ve do changa aran til hot ling lo ngam big si lo chuting khop chonin on hupur ve thawa kan mission directors te bual do ane boka tun chum Fianrial Fakna hi kan soi du le loka chanchen thamei cher ding le vei in pek na hero pui kan ti tak z supporter zong te chong try na le sumpai ron che tu zong te aro pui kan ti hey a boy pui tu pa ni tak aron lang boka an ni hin ron pot mara zong pot khoma ken hin record thatak kan sem ve a hey city te Reuben te hin record en kim fel fa te ken kal ti rawangin form kal tlang khan angai si kha wang khan episode 1 le 2 a khanin an hoi link ko oma pui tu tur link te khata tang khan kan du photchon aron zom zel theini ti kha kan soi du pokani le city le Reuben na thilung takin lom thukan soi te ang aro pui kan ti tak zet zeta tuna hei chanchin thamei cher kan soi zo tak chi te pokhan karon che zel don ni pathian ro puinan nang ni po ron che zel turin kan viewers ta zong kan som du cheu ani ole ti khan tun chuma kan program chu kan ti top don chho to menga Fianrial Fakna hun le peka kanin pule thoi don nia